Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kino ilam juga nyotrip Youth Council mau tahu pada unit hakar penyotrik leber arajar pausan apa kejilam jung sekretari Samla Wellman Kadling Yong kila lebenya kendo yo District School and Education Officer jong ke Southwest Khasi Hills District halo kejinan kamban bu no sekwi ke Jakarta examen metrik mau tahu pada Higher Secondary School namar baku makalong menta ki kena school betho ke examen secondary school living certificate bajben long ada Meghalaya Board of School Education manla usnam ki haban let shadu ka shnong rang blang ba cha ka shnong shingi maulen jakrem ba shadu ka shnong mau kerwat ba kan igla penjitom shikadai ki kena school khamtam yigilong yeng puduna ka yokakon Hagaji Karamikila Take Board Usamla Wellman ulang baka Presbyterian Higher Secondary School mau tahu pada kelab yang hi ke balong kiwi ki school beliau eka center tho examen matric kumta ka sing kelas ngode bagi board pada ikmi kin bu no sekwi ka center kena makan kampen suk iki kena school pentho iki examen Kede hol kenunglim bana kalian dungi kungang yang nilai idon kam bangin don la ka jongka SSLC examination center hang teh hamot tak marku makalong tak teka nong than jongi hi kadon ne parat kumba sikotli ki secondary school ki bodon hang to hajar te kumakalong ta kini ki kena kelas 10 ki haben le tak sambe harang blang lan ha simule lan ki don balongan ko an ha an ha jakrem don bas ne mo kurwat ki don te kabuji adu kata khamtam ki yaki kena school kumjuru yaki ni kilonging nong sem badon baduna bahas kuat marba kap ban punut ya kap bisa kilan jongki nam tatang tat artayo banet wajing kumarang blang simolen cekabuti adu kata yaki kena bari mikpa jadi lo tak mungkin nak jongi nila wan mena kendo yo nu officer jongka education district school education officer ba ya persko yak ne keting bangi kum kadong tanya kendu jadi waktu nuri milai kendu ya barang yang itu ula ba hoat kalau long tapi don kam sya bangin don jong ka examination bentar nam taki kena SSLC dan kena kelas 10 de kuman pen mau nomor ba lalang yang ujore kan nega ya ka capacity ne ka jingla ini bagian ka mau tak Presbyterian Higher Secondary School Kladon ya kapasiti kumakilong kini kuwe sentar ki bela don ta ni ik maharang blang ha simulen du lang pece ka ik infrastruktur bad ya ka jinglong ni mang tong iba kate ka skul bengi ni dawa bakan don ya ka examination sentar ngi iba ka don ka jingla ne kapasiti kumalong kuwe ki sentar ki don pa jadi lo tak nongrim bangi ngilawan banyak persio ya ka jinglong kam jingi ladang ipai kuwe kaliang pada ngi iba kena ka kamu prak Kesenong teprak kadon ya ka bang kadon ka PC kita don ki kena ki ba stom ne ki ba don kam pisa mi ka ke jing don kam kiro ka pensuk sibun ne ki la ki yo ka condition ta hote te de lok ne ki ek bangi i ba ke don kam ni lawan ba sosial ta yu DSO ba hakat pensuk kena adu takkan merbahak haknya pendu dengi ya nak yang lakun direct director ni kembos te bat haknya keren nuki ti ang makile kadon kenti bang ngila makin jo stak tom tu makalong ta ki don atli ki sentar kowe harang blang kowe simoleng kelang ni pai ki don ki secondary school pre kibun barang ko yang kamu tak ni don unduna ya ka sekotli tin nak lang ni sekarang buka biang pelat kan mengenyok long kejang sentar nanti.